Dobrodošli na moj kanal. Količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana ispod u opisu videa. Za početak je potrebno da belanca dobro umutimo mikserom i zatim postepeno dodajemo šećer. Nakon toga je potrebno dodavati jedno po jedno žumance i zatim je potrebno brašno, kakao i prašak za pecivo promešati i iz 2 puta dodati u belanca. Sve to lepo promešajte mikserom da se sjedini i zatim ćemo prebaciti u kalup. Rernu sam uključila na 200 stepeni i koru ću peći oko 15 minuta. Kada se kora ispekla, potrebno je ostaviti je sa strane da se potpuno ohladi i zatim je potrebno skuvati sirup. Sirup kuvamo tako što 1 čašu vode i 1 čašu šećera stavimo u šerpicu i kada počne da vri, nastavite da kuvate 3 do 4 minuta. Nakon toga ostavite sirup 10 minuta da se prohladi i tako vruć sirup prelijte preko kore i zatim ostavite to da se potpuno ohladi. Za to vreme je potrebno da pripremimo fil. Za fil je potrebno 500 ml mleka sipati u šerpicu, a u ostalih 200 ćemo pomešati brašno i to je najbolje da umutite mikserom tako da se razbiju grudvice i kada mleko počne da ključa, potrebno je zakuvati ovaj deo mleka sa brašnom i zatim fil ostavite sa strane da se potpuno ohladi. Najbolje je fil prebaciti u neku činiju i prekriti sa prozirnom folijom tako da se ne stvara korica. Kada se fil potpuno ohladio, potrebno je da umutimo margarin koji je najbolje da bude sobne temperature i zatim u njega dodajte šećer u prahu. Umutite mikserom da se lepo sjedini i zatim ćemo postepeno dodavati fil. Kada umutite fil mikserom, potrebno je špatulom dodatno promešati tako da ovaj margarin koji se zalepio za stranice činije da se odlepi i zatim dodatno promešajte mikserom tako da se sve lepo sjedini. Nakon toga ćemo fil prebaciti preko kore i na kraju ćemo pripremiti glazuru.
Za glazuru je potrebno u čokoladu dodati 3 kašike ulja i zagrijati tako da se čokolada istopi. Nakon toga prelijte preko fila i ravnomerno rasporedite kašikom. Zatim je potrebno ovaj kolač ostaviti u frižideru preko noći i nakon toga je kolač spreman za posluženje. Ja se nadam da će vam se dopasti i hvala vam na gledanju i vidimo se u narednom videu.